Kana subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Hello guys, nshuti bakunda dukomeza kubana ahangaha umunsi kundi ndabashimiye cyane. Tudatinze rero ngiye kubereka uburyo byandikisha muri BT token, uburyo byoroshye cyane. Rero ukimara ukanda kuri link uri busanga no muri comment, ngiye kubereka uburyo byandikisha muri BT token mbere yuko mbereka uburyo wakora KYC. Ukimara gukanda kuri link urahita ugera ahangaha, nugera ahangaha ikintu cya mbere handitse full name urashyiramo amazina yawe, kabiri handitse email ushyiramo email yawe. Urabona ahangaha gatatu handitse country, ahangaha handitse country ushyiramo igihugu cyawe. Ahangaha handitse country uhitamo igihugu cyawe nyine ukandaho, ariko ikintu nkwibutsa ugomba gushyiramo amazina yawe ahura na identity card y'igihugu cyawe, ahura n'irangamuntu yawe kugira ngo ubashe kubasobanukirwa. Tudatinze rero ubu ngubu numara kuba wabyuzuza neza, ubona ko wabikoze neza bihura n'ibiri ku irangamuntu, ubamaze gushyiramo na email neza, urahita ureba handitse country, select country. Ahangaha handitse select country urahita uhitamo igihugu cyawe. Rero ino mining and vera serious, nuzaba udafite ira referral code iraza guhita yijyanamo, ariko nuramuka uyikuyemo ntabwo uza kubasha kwiyandikisha, kandi ntabwo byakunda uramutse uyikuyemo. Bivuze ngo ira referral code urayirekeramo, kuko uriya ni umuntu uba uzagufasha nyiraka kugaidinga, akakwigisha neza uburyo bakaza kubwira updates zitandukanye, akakwereka n'ibikurikira, akakumenyesha buri kimwe. Rero nurangiza ahangaha ukihagera barahita kubaza ikibazo. Urabona ko ahangaha bakubajije ngo 3 gukuba 6 ni kangahe. Ahangaha rero hasi nyine uri ko handitse ngo solve this math problem, so nyine subiza kino kibazo tugiye twakubaza cy'imibare. Nugera ahangaha rero barakubaza ngo 3 gukuba 6 ni kangahe. Hano turashyiramo 18, ariko ntabwo bari buze ko bakubaza iki ngiki, nawe bashaka kukubaza icyawe. Niyo mpamvu ugomba kuba wabikora neza kandi ukabikora mu buryo bwiza. Rero ahangaha rero niba kubaza wenda 3 gukuba 8 urahita ushyiraho igisubizo cya nyacyo, ntabwo uza ko wabikiraho. Numara ko wagishyiramo birato binduka kuriya. Rero ahangaha urahita uvivura kara kantu k'akavi kare uri kure amaze kuba navivura hasi, nurahinze ukanda sign up. Rero numara kuba wagira ahangaha barahita bakohereza code kuri email washyizemo. Iyo code iraba ifite imibare ine. Urahita usohoka ujye kureba code BT token yakohereje, cyangwa ino BT token mining yakohereje. Uraguhereza code y'imibare ine, nurangiza uyirebe cyangwa uyikopiye. Numara gukara copy uze uyikopiye mwaha, akikiza wanayifata mu mutwe cyangwa ukandika ku ruhande. Numara kuyishyiramo irahita verifying. Nugera ahangaha rero ikintu usabwa ugomba kuba ufite Telegram, urahita ukanda handitse autopbot 1 kugira ngo ubone code yo gushyiramo. Hano handitse chat ID, hano handitse chat ID niho ushyira iriya autop chat ID, ariko iyo ngiyo uyivana muri Telegram. Bivuze ngo ugomba kuba ufite Telegram app kugira ngo ubashe kwiyandikisha muri no mining. Rero numara kuba wagera ahangaha urahita ubona code, numara ukanda kuri autop cyangwa hano handitse autopbot 1 urahita ugera muri Telegram yawe. Numara kugira muri Telegram yawe urahita ukanda kuri start. Urahita ukanda handitse start, numara ukanda kuri start bahita baguhereza code yo kuba washyiramo. Numara kuba wayibona rero bakimara kuguhereza iyo code urahita uyikopiya. Numara kuyikopiya iyo mibare uhite ugaruka inyuma. Nugaruka inyuma ahangaha uraza ukopiyemo iyo mibare, biriya bintu byose baguhaye. Nurangiza ubikuro biriya bigambo usigaze imibare baguhaye. Numara gusigaza imibare baguhaye barahita bongera bakubaze iki kibazo, bakubaze ngo 9 gukuba 5 ni kangahe. Bo barakubaza ikibazo cyawe, bashaka kubaza ngo 10 gukuba 2 ni kangahe, urumva wasubiza kare 20. Nugera ahangaha rero urabona ko ubu ngubu twamaze kuba twakiyandikisha, ubu dusoje kwiyandikisha. Rero nugera ahangaha ikintu uri buze kuba wakora, urahita ureba handitse continue with Google. Hari logo ya Google handitse continue with Google, nibwo byoroshye kuba wakinjira. Urahita uhakanda. Numara kuba wakanda rero barahita bakwereka email ufite muri telefone yawe, uhitemo email wakoresheje wiyandikisha bitewe na email ufite muri telefone yawe, uhite ugera ahangaha. Nugera ahangaha rero ikintu ubusabwa kubakurikira ku mbuga zabo zose kugira ngo umenye update zitandukanye, umenye ino mining aho igeze, ibi bikorwa yavuguruye, umenye nuko iri gukora. Ibi byose ugomba kuba wabimenya. Ino video irimo kukwigisha cyangwa irakwigisha neza uburyo wiyandikisha muri no BT token mining, none nawe utangire umining. Rero ikintu gusaba ni ukana subscribe, ugakanda like kuri ino video nimba ino video igiye kuba yagufasha ikakwereka byinshi birushijeho. Rero nusoza kuba wakiyandikisha wageze ahangaha, urabona ahangaha ntabwo wabasha gukora icyo bita claim. Rero kuko ahangaha turacyari muri website, bivuze ngo ubu igisigaye ni ukuba twagira ni ukuba twajya kureba application ya BT token. None twamara kureba ya application ya BT token tukaba twakiyandikisha. Urabona ko hano bahita dusaba kubanza gukura application idufasha kuba twaza tumininga, tugakora ibindi bikorwa bitanga ino RP rewards. None izi ngizi nizo zihindukamo BT token mu gihe ku itariki 16
mu gihe cy'iminsi 30 nibwo babikora. Buri minsi 30 bakora icyo bita conversion rate, nyine bakabikonvatingamo bit token zino RP. Ikintu uri bukore rero uhita usohoka kujya kuri Play Store yawe, numara kujya kuri Play Store yawe winjiremo, numara ko wakinjiramo rero ngiye kukwereka application ugiye kuwashaka izajya igufasha ku mining. Rero nugeramo ahangaha urahita usacinga bit token mining app, urahita usacinga bit token nguko byanditse bit token mining app. Numara ko wabisacinga cyangwa bit token network, nimba uri kubireba urahita ubona iyi bit token global ifite ino logo, uyistaringe uyishyire muri telefone yawe. Numara kuyishyira muri telefone yawe rero ahangaha urategereza gato ijye muri telefone yawe, ntago itinda kuko irihuta cyane. Urabona ko isigira kuri 30, isigira no kwijana, ntabwo itinda cyane kuko ifite utumega dukeya. Nugera ahangaha rero urahita ukanda open, udatinze urahita ukanda open kugira ngo tuyinjiremo tuze tumayininga, tukore ibikorwa, tubanze turebe ibisabwa. Rero ku bantu batasobanukiwe neza bashaka kureba uburyo babona bit token nyinshi, uburyo bakorera bit token mo hano muri no bit token network cyangwa bit token global, uburyo wabonamo zira RP zahindukamo bit token, ziriya RP rero kugira ngo uzibone cyangwa urebe uburyo wazibona biragusakura video yabanje uze kuyireba ijyanye cyangwa ivuga kuri no mining, aho twigeze kugaragaza no kubikuza byose mwabireba. Rero ikintu gikurikiye ndaje mbagezeho uburyo wakora KYC. Rero nimba uri ahangaha urabona ko numara kwinjiramo urahita uclaiminga reward ya bonus baba baguhaye, urahita ukanda claim nawe. Ariko ushaka ko bagukubira kabiri ukanda kuri watch ads, bagahita bagukubira kabiri izo baguhaye cyangwa izo baguhaye nka bonus. Urabona ko kumbayininga ubu ngubu byatangiye. Rero nimba uri kubireba ahangaha urasanga harimo amatask menshi, harimo izo kukurikira ku mbuga zabo, ama comment, kuba followinga, ibi byose babiguhera ama RP. Urabona ko hano kureba ads imwe bagohereza RP 1000, izi ngizi bagenda bazikonvatamo bit token. Nimba uri kubireba ahangaha rero urabona ko hano harimo n'ibintu bijyanye n'ama vouchers, n'ibintu bijyanye na pending giveaways. Ako ibi pending giveaways ni igihe wakoze task bikaza kujya muri pending ugategereza kugira ngo ubashe kubakakira izo reward. Ibi ngibi rero nagira ngo mbikwereke kugira ngo usobanukirwe mbere ku buryo yandikisha. Dusubire mbere ku buryo bakora KYC, video niyo iza kuba yakurikira umenye neza uburyo mwakora KYC izi application cyangwa ino app yitwa bit token mining cyangwa bit token global. Murakoze cyane. Iyi video ni igufasha kwiyandikisha, ntabwo igusezeranya amafaranga cyangwa kuhita ubona amafaranga muri ino mining. Icyo usabwa no kubanza ku mininga ukazamenya update zikurikira bigendeye kuri app, ukazikurikira n'amakuru yabo. Ndaje mbereka n'uburyo bakora KYC, nzabereka n'uburyo babikuzamo amafaranga. Mugire ibihe byiza, ciao ciao. Ndaje mbereke uburyo bakora KYC, mbereke uburyo bakora KYC neza kandi mu buryo bwiza. Niyo mpamvu video ikurikira ntigucike. Nimba uri mushya kanda subscribe kugira utaza gucikwa.